susu ho no o de call Porto Kasema or say you have a prize. Osombo. Hallelujah. Amen. Meje di se yenyina aya ye ko market. Na se oko market na o to ade a yenyina ye hu se niama ni bi wo ho a ne bo ye den pa. Ena ebi wo ho nso a ne bo enye den. Enti eto de bi a niama aya ne bo ye den no e wo kwan a aya omo fa so kra ekra no obi a na ade bo ye den no on hwe se obi betietia so ni ana ade bo ye den no ope baby pa edisi senya ebi a insuo kra eto a insuo no entumi ensei no enti abreni abribia no se wokọ dwaso na okoto ade a ye wo ade a esommo ena ye wo ade enso a enhyeda enye den ensommo. Hallelujah. Amen. Na impen bebre no se wo to ade a ema no ye taye pa utumi ka kire ne oton ade ne se mesra wa ade unte so mame pacho me bo ana No kurepa. na eto de bia o kan ya na onipa ko no wate so ama na eto de bi nso a o ka kire obi se mesra wa ma de me pesa wote so mame na metumi to ebia na akasika kakra bi na aso otumi ka kire o se ma me sika na ma boso no se won fa sa sika ne pepepe amame a ade no menye den ment so. Hallelujah. Amen. Oh, bon sema stop nyame. Natural say nia oton ade no ade na oton no ade no onnebuo ena onim ade no soma eye den esombo enu nti na ompene so say ade ne buo no obe den obete so. Hallelujah. Amen. Enti se wo to ade eto de bia otumi to ade odu fios ade ya matopa asa ne buo ya fududu o ana onipa ko oton no ade no onim ne buo efise wo ba ko bisa baby bebre no na ade ne buo wo so pa na so na bi onipa ko na oton ade ne ma no na oba fufuofu bi ama odu fia na wo dwene ho o se ade ya mato e pa ade asa ne buo ya fo ana mebu no ana mesisi no na wo nko a oti ho na wo kasasa. Hallelujah. Amen. Na sa wo to ade na ade no wo nim se ade ne sombo na esa ne se esombu ni ti onipa ko ne se ompene so enti so a pepese me de ye mfato ho eka kira wo se Sara ena wo so otie e wo Kristo mu wo sombo e ma Kristo. Yes. Wo bo e wo Kristo mu ebribia ye beba Kristo mu na ye ni Kristo ba benya apam na ye ni Kristo ba benya ayonkofa no. Bible say ye sombo esen ahenepa na say ye sombo esen ahenepa dia na Yesu Kristo moja ena ode atoyen enu nti na ye sombo dia e tra say Yesu Kristo onhwe entutu niama ase ewo ye ho efi say ye sombo mano onhwe na niama ensai ewo ya warie mu efi say ye sombo mano onhwe na ye ntina so jadie mu efi say ye den ye sombo mano. Oh, bon sema stop nyame. Enu nti na nansa onam yendifo so edi program kese we esi ho meni wunti ya wari nti se ye be peja efisu jadie mu nti. Amen. O se yen twen nanim ewo akwantre mu ene Mpaebo mu. Oh erade ya jawa se bonsem ema sem no ema obia embu abomfia ema wo tete abrabo embu abomfia ema webusuani bi embu abomfia da bia ema insama aya nkrofo kan embu abomfia ni peni su ni de bia wo nsehwe ni peni su ni de bia wo mfata se wunya awarepa bi ni peni su ni de omususu se wo de se ye ka omo wari sikafo a anka wo de nsese ye kan wo ka ho nanso awurade ani su ni de onhwe ni anipa hye ena
ohuni anipa hu na mom de ohu bibi stronko ewo wumu Oh. we say osombo Yes. emano. Genesis chapter 24 verse number 3 no. Na memma waka awurade osuru nyankopon ne asase nyankopon tam se wo enware Canaanfo a wote yemu emma ma mu bi emma no. Abraham kachre na ko ase Ebra ne ba Isaac edu ni mpanyin fie so na esese Isaac enya eyere Abraham friend na ko a ena o kachre na ko ase me pese me ba no enya yere. Yes. Nanso eyere na me pe no me mpe Canaanfo. Yes. Canaanfo no omo benye Canaanfo no ye ni omo na ete. Yes. Nanso me mpe Canaani Dabi. na Abraham nientia o kase ompe Canaani ema ne ba no efise Canaanfo no na omo ni Nyankopon eni apam na omo sori etia Nyankopon Canaanfo no na omo som abosom. Yes. Enti Abraham ne ba Isaac eba ko wari Canaani no na etwe se oba bechu no efi Erade na ya se okowari Canaani a na twe se nya Erade pe no Isaac entumi enye biem. Yes. Na enye Isaac ena oba be sisa Canaani no na wama na besum Nyankopon sanso na ya brabo mu etie obi wo ha obenye pa na eyen se esane se obenye ana se esane se yenim ne dada nti no se embre so se esese ye ware a sandi pana na ye hwaomo nanso ebia na onipa no oye Canaani. Yes. Na ebia onipa ko no oni Nyankopon eni apam na ebia onipa ko no oye obi a se wo ware na obetwu efi Erade na ya se Yes. se wo ware na Erade botaya owoma wo no obetwu efi sa botai na ho Erade shabra wo shama wo no Yes. ma wo kodu sa shabra na ho enso na oben opa na Abraham hu se ewo mo se Canaanfo eben wo mde nanso se Isaac eware Canaani a Erade posha wo hye no no emmem Dabida bonsama semenai. Ayan mebre no ye to me yes some mistake no ye hye nia eben ye enso ebia na enye ono na Erade esiesie na amaye Canaanfo na meje di pan se omo omo ho ye fe ewo mu na meje di pan se omo mo ye tuntum ewo mu na meje di pan se omo mo ye kokko ewo mu omo mo ye tintin ewo mu omo mo ye tiatia ewo mu nanso Abraham wan hye hunia honam ehye o hye daache ohu se aware ye huhu mo ade enti ensa se o hye nia nipa edi nani ehye ensa se o hye nia nipa edi na adwene ensa se o hye daache nia eni Erade asem ebepo. Amen. Obonsama semono. Amen. Se wabusuani bi asoma Canaani bi se wabusuani bi asoma Canaani bi Yes. se omra wa brabom na omechi hu fi Erade bo hye ene Erade bo taya o ma wa brabo na me pai bo ni se onyamija crash. Amen. Se ya sma be yi bonsam bi Yes. se ya sma obaifu bi awo wa brabom se omeben wo ewo aware kwan so na onchi hu fi Erade bo hye ene Erade bo tai ho a onyamija crash. Amen. Mebre no aya ye mistake edu aware kwan so a Yes. na ya dan ye ho abofo ye na ye ba be sakra enkrofo se me ware na onko sorry de nanso obesisa na adwene Yes. bibisa wo se wo ye ho konkro ana Asembisa wo. ho konkro na ye na juma Bonsama la stop na me. o sisa ni pa adwene se wo ware a wabusia ko udom Kristo ebusia ko enti asase wutumi ware a obi a ono nso odom saa ebusia ko ni Bonsama la stop na me. Deep. God bless you. Abraham jin ho a eno se Canaanfo we die Dabi. omumwa na mo mebusia mu die omu ni nyame Yes. yensu yebusia ni Kristo ebusia ebusia edikan a me ne wo ye dom ani Kristo ebusia. Yes. Enti se edu amre se ye beware a eye nia odom Kristo ebusia ene se ye ware no. Amen. Bonsama la stop na me. Onko ware obi a edu we
Ebeneze osime kwa so say na nso den na de bia kwa sorry sa ene wan kwa sorry na ayede wo sorry sa wo bompa say na ayede de na ntumi ma menda na atetie mu na say oye obi a owo ebusuako onimu a onu kra na obenya ne wo say maame sorry na wada ejo say ye bompa yes sir ejo say ye say obonsa ejo say ye kinkan ye mai Jesus eto de bia yetumi ye sam from so no na fei wa chiwe ferade na yas yes na wa chiwe ferade botai na wa chiwe ferade bosha oh on time kwa sorry e wo mo na wa koba ko enye hye eye bribi papa oh ofre nyame enye hye eye bribi papa hallelujah amen say ye bo ye humodin ye bre yakoma asia nia erade beyi na fi ne busuakuo mama ye ndie obeye ye mpoafo amen aware ye humum asem amen Abraham say etwa se bibi edi na kwa nanim yes ayirina okohwehwe ama ne ba Isaac no etwa se nyame bofo edi nanim nyame onkonkro enti wani amen Osoro Mpaebo yi mu ubo empai amen Osoro Mpaebo mu utwe erade amen Osoro Mpaebo mu usu afre erade yes sir na Bible say no obompaye say Ewurade me wura Abraham Nyankopon mesra wo manu nsim yie enne me wura Abraham Nyankopon manu nsim yie enne enne obi nso ebompai say yes Odifo Faustina Nyankopon Odifo Faustina Nyankopon maame Nyankopon ya bonsema la stop nyame onsem bonu wa fom okay say Abraham yes eni Nyankopon ewa pam yes enu nti ofre Abraham Nyankopon yes wosu Nyankopon be na wo friend me dia me friend Odifo Faustina Nyankopon me friend Odifo Faustina Nyankopon me friend Odifo Faustina Nyankopon me friend me hu maame Nyankopon me friend me hu maame Nyankopon me friend me hu maame Nyankopon Abraham Nyankopon mesra wo manu nsim yie enne ebesiu ye amen me say ebesiu ye amen ebesiu ye amen awari akwantu a wo ba be sha ase no ebesiu ye amen nkonkoka nkwantimfi yes sir ko ensan wachi emba ese wo de be ko akọ ewie ya wawari no ebesiu ye amen Erade a omaniama esesa no omonra awari anim amen amen to me biara wa sorry wa warrior so to me biara wa warrior mo andiche onyamija and strike no amen hallelujah amen pese yesu bibi efi Rebecca ho ya yemfum so bebre twetwem nanso ebre a ye beba Kristo mu osiesie amen and sese yekoso a etena mfunsuo nim da bia se yekoso a etena edwaman mu na yepese Erade asiesie ni amama yen a ebe din se Erade be siesie ni amama yen Bible say na Rebecca ne ho ye fe na oye virgin yes oye obabu no ya ye mfunsuo atwem Nyankopon se ye mfunsuo no wa pepa Nyankopon se ye mfunsuo no wa pepa enti o ma yakwanya se yense asia foforo ewo ni mu yes na se ye pese obie ya wore epono ma yentia se ye pese okonete yen ema yen partners yen kunu no modia etwa se yentena se ewo konkron yem hallelujah amen God bless you ehona ya yempe ehona dia ya yempe nanso no eya kodie kese pa Erade tumi di bubu apam ene enome a
a da yen so Yes. say yetne Awurade kunkun ye mu a say yetne Awurade kunkun ye mu a ogina so edi bubu apam bia edile yen ewo ya brabo mu ya ne titiru ene ya wariem. Yes. Bidinya ko bro hu esra wo say say ya yen fomso atwemu a Nyankopon se wa pepa yen fomso no. Amen. Enne efi Osoro Mpaebo yi mu no. Amen. Say ye pese ye hu nsesa ye dia. Yen so yen sesa ya akwan. Amen. Bonsaman. My miracle walking God, my trust is in you. King of glory, my trust is in you. Bada, my Father. And then the aim my yes, you be say. My young free and needs to say a pen one and Sanya day. And can. But the ready back Cassia, my and Yensum. Yes. And no boy. Pa. And no boy. Patch of us, I'm ready. Deradias. Deradias. And now some more dead. For Sedamanyame. At the swim baby and soom. Yeah, coffee, and Sandra, and some water. Nancy and some woman never boy. Already, there was a last of Yame. Yet they are said, any cabiamon or some pie boy, and a few dear. Ah, a mood. A few strong pie boy. Utumine musra ya juma. Aradia tawase. Yes. Aradia tawase. Thank you, Jesus. And the one my akuma shama puso. Oh. Honkonkro ya tawase. Jesus. One my nearby a hoso. One my nearby a hoso. Jesus. Honkonkro ya tawase. Yes. To me raya tawase. Thank you, Jesus. To me raya tawase. Thank you, to Holy me Spirit. raya tawase. Last stop nyame ya tawase. Yes, Lord. Ya dia sede ni kabia mawo. Jesus. Ye hwe yie ni adoye a wo de di achia. Nyame honkonkro ya tawase o. Jesus. Last stop nyame ya wanhwe ye mfom so ne ye bone so ne ye nie. Oh. Na say ye som bunti de bia wo pese. Ene ma papa nko na beba ya brabo mu. Oh. Nanso ya na ye ni pantini adwe ni padwen. Ene wo ma ye ni aba ye ho so de a. De ye kan nyina na say tawase. Jesus. To me wura ya tawase. To me wura ya tawase. Last stop nyame ya tawase. Last stop nyame ya tawase. Thank you, Jesus. Last stop nyame ya tawase. Thank you, Jesus. Ya no wase no tiafo. Ya no wase no eboni ayafo. Jesus. Ya no wase no yotiafo. Jesus. Bibi wase de nchi ankutoni adebemo. Yes, Lord. Ya da wase. To me right away. Jesus. To me right away. Jesus. To me right away. Yes, Lord. To me right away. Thank you, Jesus. To me right away. Yes, Lord. Last up nyame ya da wase. Yedawase rade. Ani diem bia wano fasedama no bia wano ani diem. Nyame ase ani diem kan so. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Jesus, any day kwan so yes rebone fa che Jesus. Ya ka che Awurade se emfum so bi ayaye Jesus. Bone bi ayaye ebia na ya emfum so bone ayaye na bia ben ma pa wo ye ku ankasa ye hwe ne honam bi nte ya mpe ama na pa ye ho ko Awurade hu ya mobo no fo ye bone nche ye kasa bia ye hu kanti be ma bia jaye Awurade hu ya mobo last stop nyame fo ye bone nche ye na ye wo warrior program yi mu Awurade hu ya mobo nsa ma ya kwanya foforo ene diem bie wano sra bone facha last stop nyame ye bon pa ye sra bone facha onkono wo uchi bone so bone adure na wo ye fum so bia ya ye ne yo bia pam ye ho mema represent ne ye tisuje die mo afa ne ye sensu su se ye peku
Awurade hu yamabo no fata ye wate sama ya kwanya foforo Awurade hu yamabo hu yamabo hu yamabo Jesus hu yamabo ya de Jesus hu yamabo papa nyina afeni esa Awurade hu yamabo Jesus hu yamabo Awurade fata ye no Jesus fata ye no sama ya kwanya nami hu yamabo afeni eni abaya Jesus